Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukubingelelana samukelana kwisifundo sethu sesine lapho esiqhubeka khona sifunda okunye ngoJesu. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami zilibingelelazo. Salibonani izihlobo, ngithemba lonke inkosi ligcinile, silifisela okuhle kuleli ihola sifunda ilizwi likaNkulunkulu ndawonye. Mina ke igama lami ngumfundisi uVZ Ncube. Salibonani bathandekayo, siyalamukela esifundweni sakuliviki. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyayibonga inkosi esiphileyo elinye ithuba njalo ukubana sifunde okunye ngayo. Sizaba lethuba lomthandazo okhulumayo nguMrs Npofu. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona ukubana sikhule ekukwazini. Siza kungena phakathi kwesifundo sanamhlanje, sicela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele imfihlakalo eselizwini lakho, ubususincedisa futhi njalo ukubana siphile ngokwelizwi lakho. Sithungamele ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga Mandlo. Sibonga izihlobo ezithandekayo ithuba esilitholayo njalo ukuthi sike sitatiche isifundo sethu. Kalokho senjilo sikusifundo sesine silesihloko esithi sona ukubambana ngokuzehlisa. Nxa kulento ekhathazayo umhlaba wonke jikelele indaba yokumanyana, indaba yokubambana, le ndaba yokwehla ezimulini emakhaya lapho kusetshenzwa khona emabandleni. Nxa kulezi zinto ezikhathaza abantu kakhulu yizona lezi zombili. Sizafunda ke kuleli viki ukuthi kanti vele kuqalele ngaphi. Sizafumana ukuthi konke lokho kuqalele ezulwini kule ndoda ehlulekayo ukuthi isebenzelane labanye, imanyane labanye. Yakhathazeka kakhulu le ndoda yaziphakamisa. Yiyo indaba esizabe siyikhuza kusona lesi sifundo. Sihlobo zami ngananzelele emhlabeni wona lo kulokunengi osokuke kwazanywa kwenziwa ukuthi abantu bamanyane, abantu basebenzelane. Ungayimbalini uzathola ukuthi kuke kwazanywa ukuthi izizwe zisebenzelane, zimanyane. Khona lapha kusizwe sabansundu ungafunda ngabenguni babe sendiselana bethathana ukuthi kube lani kube lokuthula. Kodwa izimpi azimanga. Uye eEurope khonale uzofumana ukuthi kwaba lokumanyana kwakwendeselelana kwathathana but izimpi zaziqala. Kwaqala uWorld War 1, kwabuya iLeague of Nations, kuthiwa abantu bayamanyana. Abantu abamanyananga. Impi yaqala futhi impi yomhlaba wonke. Sikhuluma kanje ikhona iUnited Nations mfundisi Ncube. Kodwa impi zilokho zikhona, kwaba le Cold War, kwabalani. Esikutsho izihlobo ezithandekayo yikuthi konke okuzanywa ngabantu ukuthi abantu bamanyane akusebenzi. Okungasebenza kanti yikuphi? Ebandleni kunengo sokuzanyiwe ukuthi abantu bamanyane basebenzelane. Kodwa kulokho kunganjani? Kungasebenzi. Sake sixoxe lapha ukuthi okungasebenza yikuphi. Ngazi nxa sizwe isifundo lesi kuyini isikakhulu isihloko, kuyini esikutholayo kumbe singafuna ukuthi sabelane labantu nxa sikhuluma ngokubambana ngokuzehlisa. Mina ngihle ngithintwe indinyane yakwazwa ngekhanda. Okay. Kukhona ukungithinta ngayo engingafisa engxenye uShepherdess lapha asibalele bese ngiletha umcabango engunanzelelayo kule indima elokwenza lokuthi ukubambana singabambana kanjani. Okay. Kuqondile singayibala leyana. WabaseFilipi ngo-2 ivesi linge lika-2. Phelelisani intokozo yami ngokuba ngqondonye. Lilothando lunye. Limunye emoyeni njalo linjongo yinye. Engunanzelela lapha ukuthi umpostoli Paul uloba le incwadi esentilongweni. Alright. Ungakhayela ibhuku likaFilipi ukhuluma kakhulu ngokuthokoza. Kunjani? Uthokoza esentilongweni ungayibala kahle
ukuthokoza kufakwe ngezigaba ezingafika up to 16 Okay. kuyona le incwadi emfitshane. Yes. Usoke uthi yena ngagcwalisani ini ukuthokoza kwakubani kwami ngezigaba ezine. Ufaka izigaba ezine. Oqala singathokoza simunye ngokuqala ngokuba ngqondonye, ngokwesibili ngokuba lothando lunye, ngokwesithathu kuba inhliziyo nye, ngokwesine ngokuba ngokuqonda kunye. So lezi zinto ezine zilakho ke ukuthi zenze intokozo hathi kuphele kaPaul kodwa imintokozo yethu sonke ibe njani, ibe khona nxa sizahlanganisa lezi zinto kutsho ubunye. Alright. Ekuzehliseni sibe umunye. Yes, Mandla. Nginanzelela ukuthi namhlanje siyabangulwa phakathi kobudlelwano esingabe silabo njengabazalwane, njengezimuli, ukuthi lobu budlelwano bungancediseka nxa singathatha esiza kukhuluma phakathi kwesifundo sanamhlanje. Ungananzelela nxa ubhala njengomngane, ebhalela abangane. Kwezinye izikhathi kuyasiphunyuka endleleni okuyizinto lokho. So nxa sokuthe kwasiphunyuka kumele sivume ukuncediseka ngalokho esiza kuthola phakathi kwesifundo, ukuthi sonke kukhangelele ukuthi lezi mpawu nxa sisithi singabalandeli bakaKristu sibe lazo. Kakhulu mhlobo wami, kuyinongabuya kuthola ikakhulu la sikhangela umanyana okuzehlisa indaba lezi zombili lezi. Siyabonga mhlobo, uthe ungenisa isifundo lapha wathinta indaba yokuthi emabandleni ezimulini wasithinta even emhlabeni ukuthi ukumanyana sokuzanyiwe ngendlela eziphezulu, kodwa kasifinyeleli khona lapho. Mina kimi ngifunda ukuthi kuthi ukuthi sizama ngendlela ezingasebenziyo. Umlobi nxa esivezela indaba kaLucifer oyithintileyo la, inhliziyo yomuntu vele owele sonweni ifuna ukuba mkhulu, ifuna ukusala isikhathi sonke kuyimi. So even ungaze ukhangele iWorld War I, League of Nations, iGermany kwakumele isaliyo. Uyakuze ngikuthi even wonkothi asimanyaneni nguye umele asale zwakele. And khona lokho yikho okunjani okwenza iunity ingabi khona. So kuthi isifundo senxa sesithi ukumanyana ngokuzehlisa, kuthi ukuthi ukuzehlisa kumbe ukuvuma ukuba mncane, kumbe ukuvuma ukuthi omunye umuntu kabe mkhulu kumbe kabe ngcono kulawe, yikho kodwa kuzakwenza ukuthi kumanyana. Kakhulu ukuba le ngqondo leyo yokuthi sehle yindaba esingayo kuleli viki. Izihlobo zami ezithandekayo, sizakhangela isisekelo, isisusa sokumanyana, ukuthi kuyini okungasenza sihlale simanyene. Mandlo, ngicela usibalele lapha uFiliphu ngo2 ivesi ngo1 sisiya ngo3, sike sikhangele ukuthi kanti uhlupho lwaluseFiliphu luhlupho lwani okwakubangela ukuthi bangamanyani, kuyini kanti la? Uma kukhona okukhuthazayo ngokuhlangana loKristu, uma kulenduduzo evela ethandweni lakhe, uma kulobudlelwano lomoya, uma kulozwelo lesihawu, phelelisani intokozo yami ngokuba ngqondonye, lilothando lunye, limunye emoyeni njalo linjongo yinye. Lingenzi lutho ngokuzikhukhumeza loba ukuziphakamisa okuyize, kodwa ngokuthobeka. Khangelani abanye njengabangcono kulani. Nansi indaba, sihlobo zami. Okwakubangela ingxabano kumbe ukungamanyani kubandla leli laseFiliphu kuyini? Njalo kuyini uPaul abaxwayisa khona ukuthi kwakungabasiza kuyini? Uverse 3 uyasivezela ukuthi okwakusenza bangabambani. Yes. Oqala ekuzikhukhumeza lokuziphakamisa. Ngicabanga ukuthi uMrs Mhlangu wakuveza laphana ukuziphakamisa, ukuzibona ngingcono, ukuzibona ngingcono, ukufisa ukuthi ngabe izifiso zami ziyagcwaliseka kumbe zigcwaliswe ngabanye, lokungathobeki. Kwesinye isikhathi kuqhakathekile ukuthi
Mina inempilweni yami ngake ngathi ngikhangele empilweni yami ngangingakholwa ukuthi kulomuntu ongaba ngcono kulomama wami mama wami. Right. Okwesibili angizange ngikholwe ukuthi umama angenza iphutha. Right. So nxa kwangenzakala kube lesikhathi lapho enxe umama angakhulumisani kuhle lomunye umuntu ngangingadingi ukulalela. Ngangisazi ukuthi umama unjani uright. Kodwa ke nxa ukhula uyananzelela ukuthi sonke sonile silamaphutha. So ke ngingavele ngibe kwazi mina vele ukuthi ngiyisoni. Right. Kangihle ngibe kwazi ukuthi even konke ngikwenzayo ngilakho ukuthi ngenza iphutha kikho ngoba ngivele ngiyisoni. Kodwa ngingafika esigabeni sokufika ukuthi ngihlale ngicabanga ukuthi mina ngingcono ngizakubalana ngizaba lohlupho. Yikho uthola ukuthi uPaul lapho uyaletha umuthi. Uyaletha umuthi ukuthi nxa uhlupho lolu lukhona elingakwenza yilokho yikukhuthala ngokuhlangana loKristu. Right. So uKristu angaba yisenta yakho konke. Right. Asilahlupho. Okwesibili uyakhuluma ngobudlelwano lomoya ongcwele, isihawu, uzwelo, ukuba ngqondonye, lothando lunye, lenjongonye, lobunye, lokukhathalela abanye. Ubabone bona bengcono kulawe, ufisa ukuthi ngabe okomunye kuyaphutsha kangcono, ufisa ukuthi ngabe ngenza lokho, ufisa ukuthi ngabe kuphutsho kwakhe kuqala. Kungaba njalo umina la uyanjani uyasuka emntwini. Manje mina engikuzwayo lapha Maforoya ukuthi lokho okuthintwa ngumfundisi akungeke kwenzakala emuntwini. Kulolutho kulamandla phezulu kwalawa amandla umuntu alawo. Ngoba anti vele ngokudalwa ngokuzalwa sizelwe silengqondo kaLucifer eyokufuna ukuba ngcono, eyokufuna ukuphakama. So kudinga ukuthi nxa esithi lapha iconsolation in Christ uthi bekudinga ukuthi uKristu lengqondo yakhe lobunguye bakhe kube ngokwethu kakhulu. So unless akula muntu futhi ongaku acquire ngokuyesikolo ubona singaze saza amavesi anganani siyambulelwe izinto asingeke sizuze icharacter kaKristu. Kudinga ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe adale kutsha umuntu omubi asusa inhliziyo ephakamayo ayinike ingqondo inhliziyo eyehla. So kudinga amandla kaNkulunkulu ukuthi khonokho umpostoli Paul akukhuthaza ibandla kube ngokwethu practically sekuphile. Cool. So ibandla lakhathesi lalo vele ingqondo nale ikhona. Vele ufuna ukuzicabangela siyaziphakamisa emulini kunjalo, ebandleni kunjalo, elizweni kunjalo. Manje Nginanzelela ukuthi esikuvezelayo Maforo ngumsebenzi wethu sonke njengabantu ukuthi sikusebenzele lokho ukuthi sizehlise. Nxa ungasazehlisanga uNkulunkulu uyakwehlisa. Mina ngibona kungcono ukuthi uthathe isifundo uzehlele uphathiswa nguNkulunkulu kulokuthi umelele ukuthi akwethule usuphezulu uyekwehla phansi. Ungananzelela nxa singaphila khona lokho impilo zethu ziba lamandla kakhulu ukudlula intshumayelo esima laphana nge-divine hour. So uNkulunkulu sengathi engasiphathisa khona lokho sikuzame ezimpilweni zethu. uNkulunkulu uthi uyamntanda ozamayo. Asizameni esiphathisa siza kuphila ngcono emakhaya, siza kuphila ngcono lapho esisebenza khona lemabandleni. Nxa singazama ukuthi silandelele isikolo leso kumele sisifunde sisingene. Ungafeyila uyakwehlisa yena umlimi. kakhulu. Kuyini okunye akuqambayo laphana okungasisiza lokho okunye wakhona ukuthinta umfundisi okuba ngumuthi okwelapha ingqondo yona leyo ukuziphakamisa. Ngiyalizwa sesikubekile ukuthi vele ingqondo yomuntu yofuna ukuphakama kuyini esingakwenza okunye esingakufunda siku-apply lapha. Ngicabanga ukuthi useke wakuthinta uMrs Mhlanga futhi laphana ukuthi uvele uvezile kuvesi ngelika 3 actually from verse 1 laphana verse 1 uthi yena nxa kukhona okukhuthazayo ngokuhlangana lobani loKristu. Right. So ke kimi nxa ngivuka ekuseni ngivuke ngisazi ukuthi mina ngiyisona. Angilamandla phezukwaso isono kuphela ubani
uKristu. So ke mina ngavuka ngilomcabango ukuthi kangiye kubani uKristu. Usengifundisa lezi zinto ezigoqela isihawu, uzwelo lokuba ngqondo njani. Nguye osenjani osengifundisa ngoba nguye ophambili laphana, nguye ongifundisa ukuthi ngibe njongonye ngikuhlose ukuba munye labanye. Right. Ngifuna sifike khonapho mfundisi kaNcu ukuthi into lezi awuzenzeli wedwa. Yes. Seninanzelele abantu kaningi uyathi asekwenzeni lokho asithandaneni. Asibingelelani. Asidleni sonke. Ngeke wasitshela ukuthi sidle sonke vele singathandani. Singaxhumananga loKristu. uKristu kithi umoya nalwayo osifuqayo ukuthi sibe sesenza lokho. Ngangunanzela enkonzweni uze nxa siphuma lapha sibingelelana uzezwa lo bingelelo lwakho ukuthi lo mahluko. Ukwenza nje. So ingqondo esifuna ukuyifithizela ukuthi bakithi asiyeni kuKristu sifanelaye simfuze siza kuthola phambili siqhubela phambili sike sikhangele isisusa sakhona lo sokumanyana khona lokho. Ngicela manje usukele kuverse 3 yena lwana ubamba u3 lo 4 siku chapter 2 khona pha. Ningenzi lutho ngokuzikhukhumeza loba ukuziphakamisa okuyize, kodwa ngokuthobeka khangelani abanye njengabangcono kulani. Lo lalo wenu kangakhathaleli inzuzo yakhe kuphela kodwa akhathalele lenzuzo yabanye. Yiziphi indlela ezibambekayo lapho Paul azilethayo ukuthi esingazenza kumbe ezingasincedisa ukuthi kube lokumanyana ikakhulu khathesi ebandleni mhlobo wami. Kuyini esingakwenza okungasiphathisa lapha? Okay, ngicela ukuqalela lapho ugcine khona. Uthe ukhuluma wanika umzekeliso ukuthi sizama ngokwangaphandle. Alright. Ukuthi ngama-actions ngalokho esikwenza ngaphandle asidleni ndawonye asibingelelane neni sicabanga ukuthi kuzaletha ukumanyana. Khangela even i-rich young ruler. Right. Iliyana eyayilomthetho lentando kaNkulunkulu ophandle kwenhliziyo yakhe. So nxa uJesu nxa ibuza ukuthi angenzani ukuzuza impilo ukuthi ekagcina uthi lokho ngikwenzile. Ayibona. Kodwa uJesu nxa esethinta lapho kulenhliziyo yakhe khona sithi hambe kwabela bonke kuthiwa wasuke edanile. And so i-issue ye-humility mhlobo kumbe kumele inhliziyo yethu yiyo kumele ukuthi ilunge kuqala. Khona lokho esikuthintileyo ukuthi kule power ephezulu kwamandla esilawo okumele idala inhliziyo entsha empilweni zethu. So uNkulunkulu kasincedise ngoba le indaba yokuzehlisa idila lengaphakathi hayi lengaphandle. Ansesake sadla ndawonye church but still we are not united and still yes phinda siyefakelana sizondane ubani upheka kanjani kusale still kulokwehlukana. So i-issue la asoyangaphandle i-issue yani yaphakathi enhliziyo lapha umlobo usinike ama practical steps kuyini okufanele sikwenze. Kuverse number 2 uthi kufanele sibe humble. And sibuyela kumcijo ofana nayo ukuthi i-humility ayibuyi natural. I-nature yomuntu ngeyokuphakama ngemvelo yethu. So kudinga uKristu ukuthi asidale kutsha asinike intando yakhe. Abese sithi even ingqondo yenu kayehla antisho nxa esithi kuMatthew 11:28-29 fundani kimi ina ngimnene futhi ngehlile anti ngoba vele kwenza ukuthi uJesu asuke ezulwini wabeke eceleni ukukhonzwa iposition yobuNkulunkulu khona lokho ingqondo yaleyo edingwa ngumuntu bese sinazelela abanye mhlobo ukuthi omunye abe ngcono kulawo. Hayi kungakhulunywa ngomlomo singani silakho unless uNkulunkulu enze heart transplant asinike inhliziyo kaJesu lokho kuzasehlula singakuzama ngawethu amandla. Kakhulu. Ngiyake ngizame ngekhaya okuyinto kwakhona ukuthi ngicela ukuqedisa yazi bengifuna ukuthi mina kulento enyake nginanzelele emihlanganweni esiyake siyihlale. Ngiyakupoint ethi ukunanzelela omunye abe ngcono kula. Yes. Ukuthi umfundisi uvize ethi esakhuluma
kumbe eletho wakho umbone emhlanganweni vela ngimlalelanga ngilungise yami impendulo ukuthi mina ngimkhawunti kumbe ubone sengihle mphakamisana ngakaqedile ukukhuluma angimuzwa lapha yakhona angizwa le engi yakhe kangingena ngezicathulweni zakhe ngizwisisa ukuthi okumenza acabange ngalindlela athi lokhu sikwenze ngalindlela kungabe kuyini uyayibona but nasenile impendulo ngoba ekucineni kumele kusale owami umcabango ungcono kulokamfundisi uyayibona so umina ukufuna ukuba mkhulu ukufuna ukuba phezulu yikho mhlobo osokulethe ukungazwani lokhu yikho kwakuletha futhi ukungazwani ebandleni leFilippi. Ngicabanga ukuthi okunye okuqhakathekileyo okufanele sikunanzele uJesu ngiyamthanda. You know nxa eseza kuyezulwini uyakhuluma la amazwi aqhakatheke kakhulu kubafundi uthi angizukulichiya lizinkedama angizukulichiya lodwa ngizalichiyela umoya ongcwele uNkulunkulu umoya ongcwele ngezinye indlela uNkulunkulu izahlala lila isikhathi njani sonke so ke uNkulunkulu umoya oyingcwele bekukuhle ukuthi sonke njengamakholwa njengamaKristu sinanzelela indawo yakhe sihloniphe ngoba ulendlela eziningi lezasabekayo azisebenzisa ukukhulumisana labo bani lathi afinyelele kumzwangedwa yethu isikhathi njani so ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi sibe lethuba lokumlalela singaba lethuba lokumlalela ngoba la nxa sisithi kakululu ukukuphila lokhu kuyaphileka ngoba uNkulunkulu umoya enjani ongcwele ekhona phakathi kwethu ukusikhumbuza indlela lokusivezela indlela okwethu kulomahluko phakathi kokwazi ngoJesu lokumazi lokuba lobudlelwano naye so ke singafunda kodwa singasuka singafaki application singakuphili lokho esikufundayo konke kuyaba yisasala emkhumbulweni sikwazi kodwa kungeke kwaphila empilweni zethu so ngicabanga ukuthi singakubamba khona lokho abe sesithi lapha umlobi kuhle futhi ukuthi sibe ngqondonye angitsho nxa ngisiza kunje sisilapha esifundweni ndawonye angitsho asibe nengqondo ukuthi isifundo siyephutsha umkhumbulo umcabango wesifundo uhambe unjani undawonye uthi okay nxa ekhuluma uMrs Mhlange ekhuluma uMrs Mpofu lapho okay ngifundani even sifunda khonapho kukhona okutsha enginjani engufundayo esifundeni singabangqondonye sile sifiso sokuthi ekucineni sikhangele emuva senzeni kuyilokhu uNkulunkulu akuhlose ngempilo zethu manje indaba leyi ngiyokuthi kufakwe omunye umuntu kuqala ngaba kusemtshadweni ebandleni ku community laselizweni ngibona indaba esifikisa even ekufeni angazi ukuthi kuyini ongafuna ukwabelana lathi nxa kukhulunywa ngokuthi kufe mina kufuka mina angazi nxa kulezinto ozitholayo khonapho ngengeza khona lapho ngithola ukuthi ukufa bokumina kumele nxa efila umina kube lokunye okuphilayo right okungangokuthi uKristu nxa ephakathi kwethu maforo engaphila phakathi kwethu osokubonakala phandle akuseyithi esesikwenza kodwa sesikwenza ngamandla esiwathola kuye ungananzelela vele into eluhlupho khathesi ukuthi siyakhathalela inzuzo yethu thina kuqala ukuthi nxa kungabuya izinto eziholwayo lapha ngiqala ngisuthe ngizwe ukuthi lapha kusela space sengikhona ngisithi omaforo labo sebengabuya bethathe kodwa singaba lengqondo yokuthi mina ngingakatholi lutho ngiqale mbona abanye umuntu kulendlela emangalisa obathandekayo ukuthi nxa ungafaka abanye awungeke uzisole ngakho ulendlela yokusibusisa esingeke sayinanzelela njengabantu nxa singazange sakufunda khona lokho ukuthi mina ngife kuphile uKristu okwami kube semuva kuyenza futhi lengxabano zibe less ngoba uzabusu yenza izinto unfair sometimes ukhangele wena ngelihlo lakho wedwa kukanti ngakade ufakela abanye kade lizancedisana into le iphume inhle kakhulu uyazi engitshona ngikucela mhlobo ngabe omama bayafa labo baba
bafi baphi ngoba uhlupho lisemshadweni lona lolo I have the last say yilo uhlupho esilalo ngananzelele indaba nale yokucabangela abanye abantu ungagada i-public transport ungathwala yatshintshwa litshintshwa ichange kubuye ephephe ehlambulukileyo lamakhoyini wena uqhuba amakhoyini angazi ukuthi ingqondo yakho ufuna kuyedabuka isikhwama sikabani andiyabo awucabangeli omunye umuntu ingqondo yomuntu singathatha igroup photo khona la siqhumu uzabona ukuthi umuntu amdingayo umuntu nxa unikwa isithombe uyazidinga wena ngeke uthini ingqondo yethu vele ukuba self centered ngiyazicabangela vele ungathola uqunyiwe ku photo uzonda ube ngenye kanti mina ngingaphi lapha so ngizama ukuthi khona lokhwana kuyase uNkulunkulu eselaphi nhlobo ukuthi uself lo afe ngeke ngicabangele omunye umuntu ngithi vele ngicabanga ke maforo ukuthi maybe lapha nxa sifika khona lapha singancedisana lababukeli labalaleli right umina wakhona ufa njani right ngoba mhlambe singadlula silokho sithi umina kumela but ufa njani right mina engikuzwisisayo ukuthi ilizwi likaMlimu lithi kufanele sizizwisise thina obuyithi bethu lokwehluleka kwethu then sesizinikela ngokuphelela uNkulunkulu ukuthi ngithathe nginje uNkulunkulu ungenze right ungenze so ngibone ngani kuyasilela silengqondo yokucabanga ukuthi ngawethu amandla akakhona ke inhliziyo yakho ukuthi hayi uNkulunkulu mina nginje endevele ngiyaziphakamisa ngisemhlanweni vela akula ideas abanye ngifuna ukuzilalela uyakuzwa ngikutsho sivume ubuyithi bethu but okuzakwenza sehluleke ukuthi uNkulunkulu a-accomplish lokho afuna ukukwenza kithi ukuthi abisele isimilo sakhe kithi yithi esizakwala ngoba kasifuni ukuletha lokho esikho khona kumele umlimi akwelaphi kuye so silokho sizizamela ngengaphandle yikho uJesu esithi kuMatthew 23 lifanana lamangcwaba ngaphandle kungani konke kulungile kodwa ingaphakathi zethu vele lokho ezinjalo zifuna ukuba bakhulu so ngibone ngani uNkulunkulu asincedisaneni ukuthi ukuzumina ukuthi sizi-empty siye kuNkulunkulu siqinisile ukuthi into le iyasisinda le into le mlimi ngaphandle ukuthi ungelaphe yona kodwa kwesinye isikhathi usathane wenza sivuma into zangaphandle even nxa kuthiwa kuvunywa izono sibili uvuma ama-actions but the heart into yonke ivele enhliziyweni lamazwi amabo ongandithethisa ngawo avele enhliziyweni ungazi walungise but inhliziyo ayilunganga so uNkulunkulu ufuna indaba i-heart religion kaJesu ithi kumele kusukele ngaphakathi kusiya ngaphandle ukuze lokho ede ukhulunywa nguShepherd Mpofu ukuthi ngikuphila ukuthi hayi omunye kadle mina ngingadlanga kudinga ukuthi inhliziyo yami iqale isarende ubuyiyo bayo ngiphiwe inhliziyo yentsha ukungezelela lapha akhuluma khona kumele sifike esigabeni balaleli lababukeli lapho tsho khona ukuthi inkosi mina ukufaka abanye phambili hayi vele lokho yimi kubuhlungu kuyehlula nxa singakhuleka sibe lobudlelwano obunjalo loNkulunkulu akusoze kusale kufana akhona ukuthi sibe sizama ukuthi hayi sizakwenza kodwa siza ukuthi enhlizweni okunye phela ngiyakhumbula omunye ekhuluma sithena kudala wakho ukunika umuntu lutho kwakumzisa ubuhlungu azi ubuhlungu ukuthi ungakade vele umphelele khona lokhu uNkulunkulu ikhafisa ukuthi abe kwazi ukuthi hayi mina uNkulunkulu ukuzehlisa vele hayi ngiyabonga zimfundisi kusuka kubomama okuyinto lokho kuzasincedisa kakhulu sithombe mbona ngana amakhaya ethu abangcono sikhangela uvesi ngu5 lapha indaba yengqondo esilokho singayo umhlaba lo esesiphila kuyoka izihlobo ezithandekayo sokwenza into eziningi ngengqondo khathesi ungafunda ngeAI abakwenzayo ama robots la sokulama chips amaningi asiseduze lokucabanga ngengqondo kule ndlela abasezama ngayo ukuzama ukwelapha ama epilepsy ukufitha lokho basebenzisa ama chip thize kungani kuba ngcono kodwa ungaqalisa ukudlala ngengqondo ukucontrola ingqondo
kuba lohlupho olukhulu olukhathazayo. Sihlobo esithandekayo, nxa sikhuluma ngengqondo, ingqondo yi-capital city yomzimba lo. Lapho simele sihluze khona izinto sizicabangele. Yikho kusukela izinto zonke, imicabango yonke. Kalokho kade ekhuluma ngendaba yenhliziyo, sakuhlanganisa lapha. Sike sikhangele ukuthi kanti ingqondo esimele sibe layo yiphi. Sisukele kuvesi ngu-5 lapha. Isimo sengqondo yenu kumele sifanele sika Kristu Jesu. Amanye ama-version athi ayibe kini le ngqondo ekubani bakithi kuKristu Jesu. Nxa sikhuluma sibona ngani kutshoni lokho ukuba le ngqondo kaKristu. Ingqondo kaKristu maforo isho ukuthi izinto esizenzayo ziyafanana xathu lezi kaKristu. Lokhu sikuthola ngokuhlala sijongolozele kuye ebese siguqula. Antsho ngesilungu sithi by beholding we become changed. Singahlala lo Kristu sigcina sisiba njengaye. Sigcina sifanana laye. Ukuthi nxa kukhangelwe thina kubonakale uKristu kithi. Mfundisi, nansi indaba le uthi sifane lo Jesu. Ngikhumbula uDavid ekhala la ethi hayi mina akudala inhliziyo entsha kimi, ingqondo entsha ngoba le hayi lapha kuyabheda la. Kuyadingakala yini ukuthiwa i-heart surgery ukuthi kube le nguquko utshintshwe sifuze lokho okukhulunywa manje kakhulu. Ungalandela iverse le awubekini lo mqondo owawuKristu Jesu. Ngawulonda ubuyele emuva. Uyafika esigabeni sokuthi uvume ukuthi ungumuntu. Ngoba uJesu esikhuluma ngakho lapha ukhetha ukuthi enguNkulunkulu. Angitsho. Akhethe ukuvuma ukuthi azokuba ngumuntu. Njalo ukukhetheni kwakhe mfisa sikunanzelela ukuthi kakula sikhathi engazange waba nguNkulunkulu. Kodwa futhi kulesikhathi sonke aba ngumuntu. Kodwa engumuntu enguNkulunkulu. Kunjalo. Ayisonto encinyane. Khangela. Kulezinto ezimbili lapha ngizasebenzisa ama-letters amabili u-N lo U. Angitsho. U-N nguye ngifuna ukuqala ngaye. Ukuze sibone ingqondo kaJesu Kristu isuka lapha icaca kakhulu lapho sekube lo N. U-N ngubani? Ngesikhiwa siza kufaka sithi mystery of lawlessness. Angitsho. Ukuthi lokho okuphansi lapha kuyasuka phansi. Nanku yana kufuna ukukhwela ngiza kuphakama ngizenze isidalwa kodwa sifuna ukuphakama sibe nguNkulunkulu. Nansi yana siyafika phezulu. Kodwa nxa sesithe sifuna ukuziphakamisa sifike laphana siyawa maye kuwe mhlaba uSathane usenjani usephosele kuwe lapha emhlabeni. So that's an N shape. Angitsho. But i mystery of godliness sifika sihlangane layo lapha uJesu ingqondo kaJesu lapha ukuthi enguNkulunkulu kazange akhethe ukuthi akubize ukuthi into yokuphangwa ukulingana lobani lo nkulunkulu. UNkulunkulu kodwa akhethe ukuba abe indodana kaNkulunkulu. Akhethe ukuthi azalwe ngakudalileyo futhi akhethe ukuthi yena engusimakade. Akhethe ukuthi abe le birthday usuku lokuzalwa aphinde abe losuku lani lokufa. Engubani? EnguNkulunkulu. Alambe ungakubalisa kube kuningi. So ngicabanga ukuthi nxa ingqondo le, by the way, yena nguye owoniweyo abe sekhetha ukwehla. Angitsho. iBhayibheli ngafunda ku2 Corinthians chapter 5 verse 21 uthi wenziwa waba isono. Athi isono ngokwaso ukuze wena lami esiyizone sithole ukuhlanjululwa. Kakhulu ngicabanga ukuthi senze so. Yazi indaba le yathathekisa kakhulu. Ngifuna ukuhlanganisa indaba zombili lezi. Manje ngicela ubale uyefika kuverse 8. Sihlanganisa ingxoxo yethu lapha sikhangele ingqondo leyi ekaJesu leyi ikakhulu inguquko ukuthi kayitshintshwe lingqondo. Sibuye sesikhangela kakhulu mhlobo wami uchasisele la ukuthi le ingqondo leyi ekaJesu ngenjalo. Fika kuverse 8. From 5 to 8. Ungaqasela ku5. Isimo sengqondo yenu kumele sifanele sika Kristu uJesu.
yena okwathi ngemvelo enguNkulunkulu kacabanganga ukulingana loNkulunkulu kuyilutho olungafinyelelwa, kodwa wazenza ize, wathatha isimo senceku, yena enziwe ngesifanekiso somuntu, wathi ebunjwe wabonakala njengomuntu, wazithoba, walalela kwaze kwaba sekufeni, ukufa kwesiphambanweni. Right. Yokunye wakhona ade ukuchasiswa ngumfundisi lapha. Yes, asiqhubekele phambili ngengxoxo yethu sile mcabango nale. Yes. Alright, mina ngifuna ukuthi ngithathe lapho umfundisi akhulume khona. Umuntu mhlobo, isifundo umhlobo wesifundo uthi siyayidinga okuthiwa yi-mind transplant. Yes. Ukuthi kususwe leve lesila kufakwe yinye ekaJesu. Right. Mina ngithe ngifunda isifundo lesingazibuza vele ukuthi ingqondo kaJesu yayine njani. Right. Umlobo lethu ukuthi ingqondo zethu vele zi-corrupt. Kunjani? Futhi zi-infonywa yilokho esikubukelayo. Ukuthi sifakane engqondweni yethu, sibukelane, silalelane. Kuyini umhlaba okuletha kithi ukuthi kube yikho esikwamukela ezingqondweni zethu. So abe sesithi kodwa thina besifanele ukuthi sifakwe o-implantayo ngubani. Kumele kube le-surgery yengqondo eziwa kuNkulunkulu ukuthi siphiwe ingqondo kaJesu. Yikho esithi lapha lina ngithanda u1 Corinthians chapter 2. Uthi owazi into kaNkulunkulu umoya oyingcwele. Umfundisi kwathinta indaba kamoya oyingcwele le role ayiplayayo ukusilungisisa. So uthi umoya oyingcwele nguyoyazi into kaNkulunkulu, nguye yedwa ongasifundisa uNkulunkulu lo. uNkulunkulu umoya oyingcwele nguye yedwa umfundisi wethu. Kuyini okumele kube yingqondo yethu? Kumele kube yizinto zikaNkulunkulu zisilawule. Abe sesithi thina singaba lawo amandla ukuthi siyiguqule ingqondo, kodwa kasilawo amandla ukuthi inhliziyo zethu. Abe sesithi kodwa uNkulunkulu kokubili uyenelisa ukukwenza. So mina ngizwisisa ukuthi ngilamandla. Psalms 103 verse 11 uDavid athi kangikupha amehlami yonke anything engcolileyo. So kuthi ukuthi ngilamandla okulawula ukuthi kuyini engufaka engqondweni yami. uPeter phela uthe fakana amatomu engqondweni zenu. Kuthi ukuthi kule human effort kulolutho omele ngilwenze ngicooperate loNkulunkulu kulokho afuna ukungenza khona. So nxa kuyikuthi umoya oyingcwele ufuna ukufaka ingqondo kaJesu, mina ngiqhubeka ngifaka ukungcola, kuthi ukuthi lokhu uNkulunkulu afuna ukungenzela khona akusoze kuphuje. So kudinga ukuthi mina ngisebenzisa amandla engilawo ukuvala lokuvula ukuthi kuyini engikufaka engqondweni yami, kuyini okuza occupy ama thoughts ami. Uyakubona? So kudinga i-cooperation kamoya oyingcwele lo muntu ukuze lokho kuphumelele. Yeah. Ngiyakuzwa mhlobo. I think yikho kusifikisa kuFiliphu ngo4 verse ngo8. Right. Yes. Lapho uPaul athi ekugcineni kwakho konke ulaye lapha manje. Verse 8. Okugcina bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulikileyo, konke okuhle, konke okubukekayo, uma uluthe luluhle kakhulu loba lubongeka, cabangani ngezinto ezinje. Right. Yikho utsho umhlobo. Asicabangeni ngokupositive. Yeah, kufana le ndlela abantu abazingcolisa ngayo. Ungahlala ubukela ipornography, ubukela abantu abanqunu, vele uzibulala ingqondo. Nxa ngowesilisa vele nxa usubona abesintwana ubona vele kungama sex objects, indlela usubona ngayo vele ingqondo isifile. Ucansi sokungenye into kuwe usulimele. So lapha siyakhuthazwa indlela esicabanga ngayo, bathi by beholding you become changed. Ngokubona kuba lenguquko. Yebo mandlo siqhubekela phambili kakhulu sesikhangela ingqondo kaJesu. Siyabonga. Inanzelela futhi ukuthi okunye maforo ingqondo kaJesu kumele sithathe isinqumo esokubana siyayifuna bese siyidingisisa uNkulunkulu ebese siphathisa. Kulezi izikhathi lapho esicabanga ukuthi kuzayenzakala isimanga esokuthi ngivuke sengizehlisa nje. Kuphonga kuba yimiracle.
imiracle kumbe isimangalesi kakusoze kwaphongwenzakala kodwa kuyadinga ukuthi lawo uthatha isinqumo uncediswa lizulu usebenza ndawonye umoya engcwele nxa sivezela lokho esiyikho khona bese sisiya kuKristu ebese siphathisa kuza sisiza ekutheni ingqondo isikakhulu inhliziyo ukuthi yona siyathanda lokuyisebenzisa futhi uyezwa umuntu inhliziyo yamithi siyayithanda kakhulu kodwa yona iyandisa ukusilahla kakhulu kodwa nxa singayinika uKristu asigcinele zona inhliziyo zethu kungalunga kakhulu namafore engikuzwayo lokhuyana kuShepherdess akula miracle ngaphandle kokuthi sifunde ilizwi likaNkulunkulu ungafunda vele khona lokho ukuthi izinto ezicabangani ngalezi izinto ezilungileyo ezihlambulukileyo lilizwi likaMlimi ekumele igcwale emuntwini yikho lapha kweEphesians chapter 6 verse 17 ethe yinkemba kamoya okumele ukuthi nxa sifunda ilizwi leli umoya oyingcwele usebenza izimilo zethu lengqondo zethu zilayina zingene entandweni kaNkulunkulu so yikho esithi ilizwi leli fana lenkemba ehlukanisa so isono siyehlukaniswa kithi lakho konke ukungcola kwemicabango Inanzelela olunye lutho la. Yes. Kulezi mpawu ezithile esizithola ku verse 8 ka Philippians lapha. Right. Philippians 2 oqala siyathola ukuthi ukuba uthena yena wayelesimo sikabani sikaNkulunkulu wayevele enguNkulunkulu kodwa wasekhetha ukuzehlisa angithi okuyisho isifundo salamhla kanjani wazehlisa ngesikhiwa iziyathona he emptied himself angitsho ya siyamthola khangela lapha azalelwe khona eBethlehem laseJudea khangela isitebeleni umlonde umntakambazi kuze le Nazareth azalelwe khona kungaba lento enhle ephuma ngaphi eNazaretha ukhanda uyazehlisa kuze kuyefika esiphambanweni so ke isifundo sonke sisikhomba kuJesu asiyeni kubani kuJesu sikhangela ukuthi kuyeneliseka nxa ongcwele lopheleleyo efika esigabeni sokuthi ehle aze ayefika ngaphansi kwalokho akudalileyo kuthi ukuthi thina lapho esizalelwe khona ukhetha ukuthi aye ngaphansi ukuthi usiqagile waze wafika ngaphansi kuthi ukuthi ayisikuthi into le kayeneliseki ngoba uhambile waze wafika lapho okunjani ungakhangela ibala kulebala elisetshenziswa laphana kuJohane uthi ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu igama elisetshenziswa waba began ibala lana ngesiGreek lithi na ginomai waqala into ebingekho wayikhetha kunjani ukuyiqala wakhetha ukusungula ukuphila kwenyama right liyakuzwa ukuphila kwani kwenyama ukuze lokho okuvele kulama birthday lokho angitsho lakho kuyethola impilo njani engunaphakade mina ngicabanga ukuthi Elder Maforo nxa kulento esingayenza sonke amehlo ethu awangasuki kuJesu labalaleli amehlo ethu angasuki kuJesu lemizamo nxa sizama imizamo ethu singayizami ngokwethu ngoba ngokwethu izasehlula amehlo ethu abe kubani kuJesu kuyaneliseka khona lokho kuyaneliseka ya nxa ndizwa vele ngathi ngawethu amandla nti sidinga uJesu iyavuma ingqondo lesehle sihlobo ezithandekayo uGalatia uzatsho ukuthi uJesu waba yisithuko mu3:13 laphana yithi ukuze kusindiswe thina ababethukiwe sihlobo ezithandekayo kuyavuma ukuthi size sifane laye uJesu singakuhlanganisa njani lokhu mandlo ikakhulu indaba yokwehla kukaJesu ukuthi kwenele kukwane engqondweni zethu lokho asenzela khona indaba kungaphelelanga ukuthi sicabange ukuthi ngemisebenzi yethu singakwenza lokho okwenziwa ukuthi singehla ngawethu amandla ngazumbe ngizwe ngitsho la angitholi kahle ngiyakufuna unthola kungani kungaqondanga ukuthi sicabange ukuthi imisebenzi yethu ingafinyelela lokho esakwenzelwa nguJesu isalvation by works ngemsebenzi yethu kakhulu
nxa ucabanga kukhona yini ongakwenza ukuthi wehle wena ngawakho amandla? Sinanzelela ukuthi thina njengabantu akula esingakwenza ukuthi size sifinyelele kuleyo ndawo, kodwa nxa sisiya esiphambanweni sikhangela isiphambano kulokhu Jesu akwenzileyo ukuthi wehla waze wakufa ukufa kwesiphambano, bese sizikhangela lathi kusenza sinanzelele indawo esikiyo njengabantu ukuthi thina njengabantu ngaphandle kukaKristu asisilutho. Nxa ukwazi ukuthi you are nothing, lawo indawo yakho yona leyo ungabayazi, awudingi ukuthi uzufundiswe, vele uhluhlale khonapho ngoba uyabunanzelela ukuthi sure onguNkulunkulu ekwazi elempilo ingabolekwanga wayifaka phansi. Pho mina engivele ngelalutho okudingakalayo kimi lawe like yasengi manje yikuthi siguqe sikhonze kuphela. Asisobantu asisolutho vele, we are nothing. Ngabe umama labo baba bayakuzwa lokho ukuthi abasilutho behle kakhulu. Imfundiso kule ngicela ukuletha lesi sibonelo angisho. Iyaxoxa indaba kuthiwa umama lo wayelo makhelwane wakhe umngane kwakusekhaya. Ngingananzelela izindlu emakhaya ngalathi kulezi zindlu ezifulelwe ngotshani, so uchiya umntana akho ozelweyo ngekhaya laphana angitsho chiya umntana akhe ozelweyo ngekhaya abese siya komakhelwane. Nxa efika komakhelwane ngale asethola ukuthi baxoxa bathi babheke babona ukuthi ngekhaya ngale sekusitsha and indlu echayo kulapho kulani okulomntwana. Kuthiwa wasukuma wagijima umama ukuya ngaphi ukuyahlenga umntana wakhe. Abantu bathi vele lapha ukungena kwakho sekusithi ukuthi imphefumulo emibili ezanjani eyachabalala. Asihleni sivume ukuthi baba nxa sokunomsindo abantu sebebaningi khona ungangeni ngilanda umntanami uzakutsha vele umntwana usenjani usechile. Kuthiwa wangena wayesazi lapha ayichiye khona ubani umntwana kuye ilangabi was nothing. Wangena wathatha umntwana lapha njani ayikhona wayevele embethe ingubo wafika wabamba umlilo sulumatha laphana phuma walahlela umntwana ngale. Right, ungananzelela umama lo kuthiwa wachwapana waba yikho konke lokhana kodwa umntwana wanjani wasinda. Kuyilokhu Jesu asenzele khona ukuthi la nxa bese kulula ukuthi okay ungakhumbula indalo kaNkuluNkulu ukuthi inkulu ongakanani ukudlula uplanet Earth. Kunengi uNkulunkulu akudalileyo wayengakhetha ukuthi sokonakele ukuthi ngihle ngivume lokhu kunjani kuchabalale ngidale kutsha ngoba amandla okudala kutsha wayelawo, kodwa wakhetha ukuthi la nxa kunjalo yekela mina ngibe lamanxeba aphakade ukuhlenga ubani. Not only phela kuJesu amanxeba ngokuncinyana, ngoba ukukhetha ukuthi yena ayekuba ngumuntu iphakade lonke ayisonto enjani encinyane. So mina ngiyakhuthaza ukuthi sonke nxa singakhangela impilo yokuzithoba kukaJesu lapho kwakungani kakusadingakala ukuthi ngabe uyazithoba khona, sonke singayinanzelela lana impilo kuyavuma shepherdess ukuthi sizehlise. Kakhulu siyabonga. Sike sikhangele lapha imfihlakalo yobuNkulunkulu. uKorinte wakuqala ngo-8 verse ngo-2 uyatsho ukuthi uma ekhona umuntu ocabanga ukuthi wazi kukhona akwaziyo kazi lutho kulokho akwaziyo. Manje usikhangelele uRoma ngo-8 verse ngo-3 sike sikhangele ikakhulu indaba yona le besilokho siphinda indaba yokuthi uNkulunkulu uThixo wamazulu wehla wabuya wazosihlenga laphana. Verse 3. Ngoba lokho umthetho owungelamandla okukwenza ngokuba waxegiswa imvelo elesono, uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma indodana yakhe ngesimo somuntu olesono ukuba ibe ngumnikelo wesono. Ngakho isono yasilahla emuntwini olesono. Kakhulu mhlobo wami sihlanganisa lamaHebheru ngo-4 verse ngo-15. Akungihlanganise lamavesi la kuyini esikufundayo ngesimo sika Jesu asithathayo esomuntu lapha. Alright.
Umlobi umpostoli Paul nxa ibhala ngendaba yona leyo ukuthi uJesu enguNkulunkulu embese ubuNkulunkulu ngobuntu ukubiza njengesihloko esisiphiweyo mystery of godliness, imfihlakalo yobuNkulunkulu. Ngile quotation lapha ngicela ukuyifunda bese ithi khona ivela kuletter 5 eka 1889. Ithi Christ could have done nothing during his earthly ministry in saving fallen men if the divine had not been blended with the human. The limited capacity of men cannot define this wonderful mystery. The blending of the two natures, the divine and the human, it can never be explained. Men must wonder and be silent. Sure. Uthi akula uKristu ayengakwenza ukuhle ngumhlaba engasithathanga leso simo sokuba ngumuntu, wahlanganisa lezi mvelo zombili. Abesesithi la akula ngqondo yomuntu owileyo ongayizwisisa futhi ayichaze yona le imfihlakalo Maforo ukuthi ubuNkulunkulu buthatha ubuntu. Abesesithi linto ayingeke ichasiseke. Ngithanda last part ethe umuntu kufanele amangale kuphela abesezipha umlomo kakhulu. Right. So ngifuna ukuthi ke Maforo kuthiwa i-eternity yonke, right, i-subject yabiyi-one esiyabe siyifunda yiyo le. Kuthiwa even i-eternity inde okokuthi kayeneli still ukuthi siyi-exhauste, siyiphelelise sithi siyibambile. So uNkulunkulu uleye usibekele ngaphansi imfihlakalo yokusindiswa komhlaba ngesiphambano. So okwenza siphakame konke lokhu sifuna uba bakhulu mhlobo ukuthi into le kasikayizwisisi kakhulu. Umfundisi unike into umzekeliso womama owahlenga umntwana mhlobo. uJesu ngithemfu i-plan of redemption, I think you part of some prophets. Ithi uJesu took that risk. Exactly. Wathezinikela phela mfundisi kafuqwanga kabanjwanga ngamandla, voluntary wazinikela, wakhetha ukuthiwa warisk into ezingu-2. Wayeriska i-separation lo baba. Umfundisi ukhulume ngayo ukuthi uJesu i-eternity yonke uzabe ele human form. Yikho iverse eIsaiah 7:14, unto us a child is given, a born. uJesu phiwe, not ukuthi kabe yi-make believer phinda abuye labe nguNkulunkulu. So ezulwini sile divine human God. I-mystery le. So uthi number 2 akuriskayo i-eternal loss. Mhlobo kwakungenzeka ukuthi warisk ukuthi hayi even ngingehlwa but umhlaba nyawo even ngingafa umntwana yamkhipha. Yakwazi imali yakuthathekisa kakhulu nhlobo. Right. So emfisa ukuthi kuzwisise ukuthi lokho Kristu akwenzileyo ngokuzi emtha la ngokuzithulula wabuya lapha wakudemonstrate ukuthi yikho afisa ukuthi asilibisele kikho, yikho kwasilahlekelayo i-image kaNkulunkulu, yiyo uKristu afuna ukuyibisela ngokusidemonstrate. Akungigoqele kanje mfundisi indaba yesiphambano. Yazi nxa kulenye into futhi ezadaditsha unaphakade yonke isiphambano. Nangu uJesu senze konke, ulengile isiphambano, ufele mina lawe. Usiza ngani ukukhangela isiphambano? Sifundani? Likhumbula indaba esingayo ngiyokuzehlisa nokumanyana. Esiphambanweni sibonani? Sigoqa linda. Mina ngicela ukuyigoqa ngoLuka 3 iverse 23 wequye ku37 kulento ezasithinta lapha. Ithi uJesu wayeleminyaka engaba ngama-30 eqalisa umsebenzi wakhe wokuchumayela. Kwakukhunjulwa ukuthi uyindodana kaJoseph. Yabona, kwakukhunjulwa ukuthi indodana kabani? kaJoseph. Abese sithi uJosepha indodana kaHeli. uHeli indodana kaMathathi, angitsho yehle angitsho asilasikhathi sayo. Kodwa ungafika kuverse 37 awe sithi indodana kaMethuseli kukhulunywa ngoLameki. uLameki
indodana kaMethusela, uMethusela indodana kaEnoki, uEnoki indodana kaJaredi, uJaredi indodana kaMahalaleli, kwehle kuze kuyefika kuAdam kuthiwe indodana kaAdam ubani uSethi, ibisithi indodana uAdam indodana kaNkulunkulu. Siyakunanzelela yini? So ke uJosepha uJesu indodana kabani? kaJosepha. uAdam indodana kabani? kaNkulunkulu. So ke ngilanda ukuthi khangela kuyesabeka ukuthi uJesu ayefika esigabeni sokuthi abaliselwe ekubeni indodana yomuntu, eyindodana kaNkulunkulu, enguNkulunkulu, ayelenga esiphambanweni. Mina ngicabanga ukuthi asizehliseni sikhangele uJesu esiphambanweni silakho kunqo. Kakhulu manje. Mina nginanzelela ukuthi le imfihlakalo Maforo singeke sizwisise, ngitsho lezi ingilosi lazo ziyafisa ukuzwisisa ukuthi kanti uNkulunkulu wahlala njani labantu abayizoni yena enyanya kangaka isona. Khona lokho kwenza ukuthi kungazwisiseki njalo kube yinto esizahlala sifunda ingunaphakade. Mina bengicabanga ukuthi kumele konke ekugcineni kwakho konke Maforo esikufundileyo sakhula phakathi kwakho, abanye singamanguni vele ukwehla asikho kwakithi, kuyadinga ukuthi umlimi esiphathisa sithi unlearn those things ukuze sisebenziseke, ukuze sisindiseke, ukuze senelise futhi lokuthi sisebenze ndawonye. Nxa singaba united, singabambana, akulanto engasehlula ngaphansi kwaleli langa, singafuqa lezi ntaba zinyikinyeke. So asifundeni ukuthi esakufundayo okubi hlezi kulezi ndlela ezinye ezokumanyana ebesizazi kazisebenzi kusebenze kaKristu ekuzehlisa. Amen. Izihlobo zami, umlimi angana ngasivakatshela sisize ebesingakho kulona leli viki ukuthi simanyane ngokuzehlisa, asonto elula, awuzenzele, asiyeni kuKristu, the lowly one of heaven. Nguye yedwa ongasifundisa ukwehla, singehla sihlobo ezithandekayo, konke kuza kithi, ungehla uza kuphakanyiswa njalo. Kwabakhathaza uJesu wathi bageza inyawo bangakuzwisisi, bathi hayi kanti sesigezwa njani ngoba kumele kwenziwe ngomncane. uJesu wasesithi hayi wonke ofuna ukuba mkhulu kafunde ukwehla. Yiwumcabango esiwulethelwayo emabandleni ezimulini mhlobo, abantu kabehle bangehla baza kuphakama. Ukuthi society esiyiyo isifundisa okunye okutshekileyo. Asibende thuba lomthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba esibe lalo lokutatitsha ilizwi lakho. Sicela ukufundiswa ukwehla vela kuhambelani lenature yethu. Sisize Nkosi, sifuze eyakho inature, ngoba singayehla siza kumanyana. Uxabana konke lokhu kubangelwa yikhonokho ukuthi kasihlanga. Sihawukele Nkosi yakho, sisize isifundo sona lesi sisi-apply ezimpilweni zethu. Umthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu silibonga manje kuze kube ngaphakade. Amen. Amen. Amen.